जय जगन्नाथ सांग मैंने आम ये बाहरिलु आज टे बुलाप देखा कौन कौन ये पाखे सब बुलाप जगह अच्छी आम शुणी ये कौन गोटे आम राधाकृष्ण मंदिर थी जोटा टे राधाकृष्ण मंदिर बुलवा देखी सब राधाकृष्ण मंदिर केमी परिसर केमी कौन अच्छी देखते और एंजय कर टे पेट्रोल कम थिला आम टे बुलाबुली भी आज हम तेणुक गाड़ी टांकी फुल करदे पेट्रोल टे पकईदे बाहर बुलापाई आउ कौन गाड़ी पकईदे तेल पड़ जाम ए बाहर एबे आमे मोटे राधाकृष्ण मंदिर पहुँचलु देखो मंदिर आपन भीतर को जाऊचे भीतर को तो कौन मोबाइल एलाउ ना फिर देखुची जदि हो पार आपण मानक देखा कौटा कल गयो बतार ये बुद्ध बकासुर को कृष्ण मारे ये देख दिखाँ बकासुर बंध ये कृष्ण जो आम लवणी चुरी खाते ये जो गाई गोरु चरवा रोले राम लक्ष्मण सीता राधाकृष्ण मंदिर यहाँ कृष्णकर सब अवतार ये छोट रू बड़ जाए अच्छी देखी এটা সুদাম এটা এটা এটা
ଏଠି ହେଲେ ନରସିଂହ ଅବତାରରେ ସେ ଯେଉଁ ମାରିଥିଲେ ଏଇଟା ହିରଣାକ୍ଷକୁ ମାରିଥିଲେ। ପୃଥିବୀ କି ହିରଣାକ୍ଷ ଯେଉଁ ପାଣି ଭିତରେ ନେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ବରାହ ଅବତାର କାଖଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁ ଲୀଳା କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଲୀଳା ଆଉ ଏଠି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଡ଼ କଚ୍ଛପ ଅବତାର ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର କଚ୍ଛପ ଅବତାର ସେଠି ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ଏଇଟା ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ଆରପଟା ଇଏ ତ କୀର୍ତ୍ତନଟି ହଉଥିଲା ଯେହେତୁ ବାବା ଥିଲେ ବାବା ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ କରୁଥିଲେ ବାବା ଗଲେ ବାବାଙ୍କଟା ଆମେ କରିବୁ ନା ନା ଠିକ କଥା ଯେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଖଟ ଅଛି ସେ ଖଟ ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷର ଖଟ ଆମର ସେ ଏବେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା 200 ବର୍ଷର ଖଟ ଗୋଟେ ରଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ବଡ଼ ନୁହଁ ଲୁହା ପ୍ଲେଟର ଖଟ ସେ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି କରିତେ ଏବେ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରିବା ଟିକେ ଭୋକ ହେଲାଣି ଏବେ ମାର୍କେଟରେ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ତାପରେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦେବା ମାର୍କେଟ ବୁଲିକି ତାପରେ ରୁମ୍କୁ ରିଟର୍ନ ରୋଷେଇବାସ ଟିକେ କରିକି